ijwi rikakaye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasabye M23 guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi iryo jwi rikakaye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasabye ko hubahirizwa ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biciye kuri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madame Lucky Tameline, nanone kandi ashingiye ku magambo aherutse gutangazwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marco Rubio, basabye ko ingabo z'u Rwanda zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo ko zahava mu maguru mashya, M23 nayo igahagarika imirwano. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ndetse na M23 kugira ngo intambara ihagarare mu burasirazuba bwa Kongo. Turabigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Burundi, mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura, barikanga M23 barimo kurindimurira abantu muri gereza babita ibyitso bya M23. Amakuru aturuka i Bujumbura aremeza ko hari abari gufungwa n'inzego z'iperereza z'u Burundi, abandi bagafungirwa ahantu hatazwi. Birasa nkaho igikuba cyacitse mu gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zifite misiyo ikomeye cyane yo kudatuma M23 yegera umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Reka tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu, aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabasuhuje tubaha ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Amerika yongeye kugaragaza ko ishyigikiye ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ihanganye n'ihuriro rirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo. Ariko iyi M23 ikabishinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF muri iyo ntambara. Ibyo u Rwanda rukunze guhakana n'iyi M23 ikabihakana. Gusa ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zirwana ku ruhande rwa M23. Nanone kandi bishingiye kuri raporo yasohowe n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi nibyo byakunze guca igikuba mu bihugu bitandukanye, bishyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ngo rukure izo ngabo zarwo zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, M23 nayo ibashe kunanirwa urugamba ubundi birangire. Kuri iyi ngingo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikiyobowe na Joe Biden zakunze gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ngo rukure izo ngabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyuma y'ubutegetsi bwa Joe Biden, ntabwo Donald Trump ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagihaye imbaraga nk'uko Biden yabigenzaga. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa, Madame Lucky Tameline, yongeye gushimangira ko igihugu cye cya Amerika gishyigikiye abaturage ba Kongo ndetse n'ubusugire bw'akarere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X kuwa gatanu tariki 7 Werurwe 2025, yibukije ubwitange bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika na Ambasaderi ya Amerika i Kinshasa mu guhagarika amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yagarutse kandi ku muhamagaro w'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marco Rubio kugira ngo M23 ihite ihagarika imirwano no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Amerika kandi irahamagarira gusubira mu nzira za Rwanda na Nairobi hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu gukemura amakimbirane arimo gusenya uburasirazuba bwa Kongo. Uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yagize ati: turakomeza kugaragaza ko dushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dushyigikiye amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Turasaba ko hakurikizwa inzira za diplomasi kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Kongo. Turahamagarira abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda guhagarika imirwano ndetse bakubahiriza n'uburenganzira bwa muntu. Turasaba ko ingabo z'u Rwanda zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo ko zasubira mu gihugu cyabo kugira ngo amahoro abashe kugerwaho mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushimangira ko u Rwanda rufite uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, yafatiye General James Kabarebe ibihano. Uwitwa Bradley T. Smith
umunyamabanga wungirije w'ikigega cy'igihugu gishinzwe iterambere no gukora iperereza mu bijyanye n'imari yagize ati igikorwa cy'uyu munsi kirashimangira ubwitange bwacu bwo kubazwa kw'abayobozi bakomeye nka General James Kabarebe na Lawrence Kanyuka bashoboza RDF na M23 gukora ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza zivuga ko General James Kabarebe ari umunyapolitiki ndetse akaba n'umusirikare ukomeye wagize uruhare runini mu makimbirane yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Amerika ivuga ko General James Kabarebe ahuza guverinoma y'u Rwanda na M23 kandi agategura inkunga y'ingabo z'u Rwanda zishyigikira umutwe witwaje intwaro. Byongeye kandi General Kabarebe ashinjwa gucunga igice kinini cy'amafaranga yinjira mu Rwanda bitewe na M23, ayo mafaranga akaba ava ngo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya RDC. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu murongo w'ibihugu bitandukanye by'i Burayi byafatiye u Rwanda ibihano birushinja kugira uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwo u Rwanda rudasiba kubihakana. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi barikanga M23. Uku kwikanga M23 biri gutuma bamwe bafungwa mu buryo butazwi. Abanyamurenge basanzwe ari impunzi mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Bujumbura bakomeje gusahurwa ari nako bafungwa bashinjwa gukorana bya hafi n'umutwe wa M23. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko ibi byatangiye mu minsi yashize ubwo M23 yigaruriraga imijyi ya Goma na Bukavu yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yirukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo zirimo n'ingabo z'u Burundi. Bamwe mu bafashwe batwawe mu bice bitandukanye bafungirwa ahatazwi, mu gihe abandi bajyanwa mu bashinzwe iperereza muri iki gihugu kugira ngo babazwe ibijyanye na M23. Nubwo bivugwa gutya ariko Leta y'u Burundi ihakana ibi bintu, igahakana ko nta bantu ifunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko kandi andi makuru avuga ko mu batawe muri yombi hari abatangiye gufungirwa muri za gereza zitandukanye nkuru zikomeye zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo nka gereza ya Gitega, Muravya ndetse na Ruyigi. Amakuru acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga ko kuwa kabiri hari abanyamurenge barenga 30 bafunzwe. Nanone kandi ingabo z'u Burundi zifite misiyo ikomeye cyane yo kuguta abarwanyi ba M23 ntibakandagire hafi y'umupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FEDNB irafatanya n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya Kongo FARDC mu guhashya M23. Iyi M23 kubera kunigwa cyane ntabwo yabashije kwigarura Uvira nk'uko bari babitangaje ubwo bakoreraga inama mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu, aho Colonel Nanga yatanze amasaha 48 yuko bamaze gufata ibice birimo Fizi ndetse na Uvira. Ntabwo byabakundiye. Nanone kandi ku rundi ruhande, nyuma y'ubushakashatsi bukomeye cyane bwakozwe n'ikigo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Global Firepower Index ku bijyanye n'ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ibihugu 10 bifite igisirikare cyoroheje cyane, ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byamaze gushyirwa ahagaragara. Ni ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Global Firepower Index mu gukora uru rutonde rw'ibihugu biba bifite igisirikare gikomeye igendera ku ngingo zitandukanye zirimo amafaranga ibihugu bishora mu gisirikare, umubare w'ingabo ibyo bihugu bifite, ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro, imodoka z'intambara, indege z'intambara z'ubwoko butandukanye ibyo bihugu bitunze, ndetse n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare ibyo bihugu biba bifite. Nk'ibisanzwe ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa biza imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane mu isi. Ni mu gihe ibihugu nk'u Rwanda rutagaragara mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare cyoroheje. Kubera icyo Rwanda, uru rubuga Global Firepower Index rutangaza ko u Rwanda rugira ibanga rikomeye ibijyanye n'igisirikare, cyane cyane ibikoresho bya gisirikare rutunze, umubare w'abasirikare rufite n'ibindi bitandukanye byerekeye iyi ngingo, ibituma u Rwanda rudashyirwa ku rutonde rw'ibyo bihugu. Uru rutonde rwa Global Firepower Index rugaragaza ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye. Ku mwanya wa mbere turasanga Misiri, ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Algeria, ku mwanya wa gatatu hari Nigeria, ku mwanya wa kane turasanga Afurika y'Epfo,
ku mwanya wa gatanu hari Ethiopia, ku mwanya wa gatandatu hari Angola, ku mwanya wa karindwi hari Maroc, ku mwanya wa munani hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mwanya wa 9 hari Sudani, ku mwanya wa 10 hari Libya. Ibyo nibyo bihugu 10 bigaragara kuri uru rutonde bifite igisirikare gikomeye bya mbere muri Afurika. Nanone kandi uru rubuga Global Firepower Index rwanagaragaje urutonde rw'ibihugu 10 bifite igisirikare cy'intege nke muri Afurika. Ni ibihugu birangajwe imbere n'igihugu cya Benin kiri ku mwanya w'144 ku isi, Repubulika ya Central Africa iri ku mwanya w'143 ku isi na Somalia iri ku mwanya w'142 ku isi. Ibi bihugu 10 bifite igisirikare cya nta kigenda muri Afurika. Ku mwanya wa mbere haza Benin, ku mwanya wa kabiri Repubulika ya Central Africa, ku mwanya wa gatatu hari Somalia. Iyi Somalia yashegeshwe n'intambara mu buryo bukomeye ku buryo igisirikare cyabo gisigaye ku izina. Ku mwanya wa kane hari igihugu cyitwa Sierra Leone, ku mwanya wa gatanu hari Liberia, ku mwanya wa gatandatu hari Gabon, ku mwanya wa karindwi hari Madagascar, ku mwanya wa munani hari Burkina Faso, ku mwanya wa 9 hari Senegal, ku mwanya wa 10 hari Mauritania. Nanone kandi ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gushyira ahagaragara ko yamaze gushyira amamiliyoni y'amadolari ku mitwe y'abarimo Colonel Nanga, General Sultani Makenga na bagenzi be. Induru zatangiye kuvuga nyuma y'iryo tangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri wayo w'Ubutabera yatanze miliyoni z'amadolari kwashobora kuyiha amakuru yaganisha kufatwa ry'abayobozi bakuru ba AFC M23. Minisitiri Constant Mutamba mu tangazo asohoye yatangaje ko yiteguye gutanga miliyoni 5 z'amadolari kwatanga amakuru yamufasha guta muri yombi Colonel Nanga usanzwe ari umuhuza bikorwa w'ihuriro AFC, Bertrand Bisimwa umwungirije ndetse akanaba perezida wa M23 cyo kimwe na General Sultani Makenga usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za M23. Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga basanzwe baba mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutabera bw'Kinshasa bwabakatiye igihano cy'urupfu nyuma yo kubahamya ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe utemewe wa gisirikare. Muri Mutarama ubwo M23 yigaruraga umujyi wa Goma, aba bagabo bombi uko ari batatu bawugaragayemo. Abandi RDC yashyiriyeho amafaranga yo kubata muri yombi, barimo umunyamakuru Pelo Luwala ndetse n'uwitwa Irenge Bawelenge. Buri umwe yashyiriweho miliyoni 4 z'amadolari. Amakuru avuga ko uwitwa Luwala asanzwe aba mu gihugu cy'Ububirigi, gusa akaba acungirwa umutekano n'ubutasi bw'icyo gihugu. RDC yashyize miliyoni z'amadolari ku mutwe w'uyu munyamakuru nyuma y'igihe ashyira ku karubanda amakuru y'ibanga yerekeye Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'umuryango we. Bwana Luwala nyuma yo gushyirirwaho aka kayabo k'amafaranga yamenyesheje ubutegetsi bwa RDC ko ibi bidashobora gutuma acogora. Ati, niba mwibwira ko kariya gapapuro mwasohoye kari butume ncogora, Tshisekedi uribeshya cyane, ahubwo bintera imbaraga zo gukuba inshuro nyinshi intego yanjye mfite. Bwana Luwala mu mvugo ikakaye yavuze ko mu byo aharanira harimo ahazaza heza h'abana be ku buryo bashobora gutura mu gihugu gifite amashuri meza, igihugu kibaha amazi meza yo kunywa. Gusa icyo gihugu Tshisekedi akaba adashobora kukibaha kubera ko ari umusazi, umuswa ndetse n'igicucu. Luwala yunzemo ko niyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izamushyiriraho miliyoni 40 zo kumuta muri yombi azakomeza kugongana nayo. Bwana Luwala yavuze ko atari ubwa mbere Kinshasa imuhigisha uruhindu, kuko ngo amaze ahigwa bikomeye n'inzego zikomeye zirimo urwego rw'ubutasi rwa polisi, Demiapu, urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rwa Kongo. Gusa izi nzego zose zananiwe kumufata. Ati, ba generali bose bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreye ingendo muri Zambia na Tanzania bampigisha uruhindu, ariko sinigeze nyeganyega na rimwe. Bwana Luwala yunzemo ko byageze naho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwifuza kumuha za miliyoni z'amadolari kugira ngo aceceke, ariko nayo akayanga akarahira kuvuga. MONUSCO iravugwaho gutanga umusada w'ibikoresho bya gisirikare ku barwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo.
Amakuru aturuka muri Uvira aremeza ko abarwanyi ba Wazalendo bamaze guhabwa na MONUSCO ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu menshi, imbunda, grenade ndetse n'amakoti adatoborwa n'amasasu. Iyi MONUSCO yagiye ishinjwa kenshi n'abarwanyi ba M23 ku gufasha igisirikare cya Congo FARDC mu kubarasaho, cyane cyane hakoreshejwe drone za MONUSCO, ibifaru ndetse n'ibindi bibunda bya rutura mu kurasa ku barwanyi ba M23. Ibi byose MONUSCO yagiye ibitera utwatsi. Kuba urugamba rugeze ahakomeye cyane nyuma y'uko M23 yigaruriye Goma ikarenzaho Bukavu, MONUSCO mu buryo bweruye yiyemeje gufasha igisirikare cya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo mu gukumira M23 mu bice bitandukanye yigaruriye. Umujyi wa Uvira nk'umwe mu bijyi uri mu mboni y'abarwanyi ba M23 niho hari gutegurirwa urugamba rukomeye rwo gushitura M23 igakurwa Bukavu, Kavumu n'ahandi hatandukanye. Muri iyi Uvira biravugwa ko indege nini cyane y'igisirikare yo mu bwoko bwa kajugujugu ya Loni yahagejeje ibikoresho bihambaye bya gisirikare bigenewe abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya Congo FARDC. Iyo ndege igaragara mu bara ry'umweru rya MONUSCO yagaragaye isa nk'iyarandinze ahantu ku kibuga cy'umupira. Abarwanyi ba Wazalendo bambaye inifomo za gisirikare bayagara bajya gutora ibyo bikoresho bya gisirikare bari bashyikirijwe. Muri ibyo bikoresho bya gisirikare harimo amasasu ahagije, harimo imbunda, grenade, amakoti adatoborwa n'amasasu ndetse n'inkweto. Iyi Wazalendo ihawe ibi bikoresho bya gisirikare byateye impungenge abarwanyi ba M23 n'abandi bose batajya imbizi n'uyu mutwe witwaje intwaro wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikoresho byahawe abarwanyi ba Wazalendo nibyo kuziba icyuho cy'ibindi bikoresho byatawe ku rugamba bikagwa mu maboko y'abarwanyi ba M23. Ariko kandi uburinzi muri Uvira bukomeje kujya mbere. Igisirikare cy'u Burundi, icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare bake ba SADC bahunze Goma bakomeje kwisuganyiriza muri uyu mujyi kugira ngo bagabe ibitero by'imbaraga ku barwanyi ba M23 babambure umujyi wa Bukavu, Kavumu n'ahandi hatandukanye. Ubusanzwe Wazalendo ni imitwe yibumbiye hamwe yiyemeje gufasha igisirikare cya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'abarwanyi ba M23 ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Wazalendo ifatwa nk'inkingi ya mwamba ku mirongo y'urugamba kuko yitanga cyane kurusha n'igisirikare cya Congo FARDC. Ariko kandi iyi Wazalendo yahawe ibikoresho birimo n'inkweto, dore ko bamwe bagaragaraga batambaye n'inkweto zibafasha kurwana urugamba neza. Ubu bufasha bwa MONUSCO ku barwanyi ba Wazalendo ntacyo M23 irabutangazaho. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.